Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Giridhari Dhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari Dhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yashodanandana Braja Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Giridhari Dhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Gopi Gopi Jana Vallabha Giridhari Dhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yashodanandana Braja Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana
8 skyrius 21 tekstas. Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya, Krishnaya, the Supreme Lord, Aukščiausiam viešpačiui, Vasudevaya, Vasudevaya, unto the son of Vasudeva, Vasudevos sūnui, Devaki Nandanaya, Devaki Nandanaya, unto the son of Devaki, Devaki sūnui Cha, and ir Nanda Gopa, Nanda Gopa, Nanda and the cowherd men, Nandos ir piemenų, Kumaraya, Kumaraya, unto their son, sūnui, Govindaya, Govindaya, unto the personality of Godhead, who enlightens the cows and the senses. Dievo asmenį, kuris džiugina karves ir juslės. Namaha, Namaha, respectful obeisances. Pagarbus nusilenkimai. Namaha, obeisances. Nusilenkimai. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the other cowherd men of Vrindavan, and the enlivener of the cows and the senses. Todėl su didžiausia pagarba lenkiuosi viešpačiui, Vasudevos sūnui, Devaki džiaugsmui, Nandos ir kitų Vrindavano piemenų vaikui, tam, kuris džiugina karves ir juslės. Report. The Lord being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descends on the earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurges of the demoniac persons. Viešpats, kurio, kaip jau sakyta, neįmanoma pasiekti jokiomis materialiomis priemonėmis, iš savo begalinės ir nepriežastinės malonės, nužengė savo tikruoju pavidalu į žemę, kad parodytų ypatingą malonę besalgiškai atsidavusiems baktams ir sumažintų demonų įtaką. Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnations, because in this particular incarnation he is more approachable. Karalienė Kunti viešpaties Krišnos įsikūnymas arba avatara atrodo He made a king's son from his very childhood, but in the incarnation of Krishna, although he was the son of the king, he at once left the shelter of his real father and mother, King Vasudeva and Queen Devaki, just after his appearance, and went to the lap of Yasoda Mai to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Vrajabhumi, which is very sanctified because of his childhood pastimes. Įsikūnijęs Rama, jis buvo karaliaus sūnus ir visą vaikystę praleido rūmuose, o įsikūnijęs Krišna, nors ir gimė karaliaus šeimoje, vos gimęs paliko savo tikrųjų tėvų, karaliaus Vasudevos ir Devaki, namus ir atsidūrė Jašoda Mai glėbyje, įdant atliktų paprasto piemenų vaiko vaidmenį.
palaimintoje Bradžiabūmio žemėje. Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Rama. Todėl viešpats Krišna maloningesnis nei viešpats Rama. He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudeva and the family. Žinoma, jis buvo labai geras Kunti broliui Vasudevai ir visai šeimai. Had he not become the son of Vasudeva and Devaki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew and thus address Krishna in parental affection. Jeigu jis nebūtų nužengęs kaip Vasudevas ir Devaki sūnus, karalienė Kunti nebūtų galėjusi jo vadinti savo sūnėnu ir kreiptis į Krišną, kupina motiniškų jausmų. But Nanda and Yashoda are more fortunate because they could relish the Lord's childhood pastimes, which are more attractive than all the pastimes. Vis dėlto Nandai ir Jašodai nusišypsojo didesnę laimę, nes jie galėjo pasidžiaugti viešpaties vaikystės žaidimais, pačiais žavingiausiais iš visų jo žaidimų. There is no parallel to his childhood pastimes as exhibited at Vrajabhumi, which are the prototypes of his eternal affairs in the original Krishna Loka described as the Chintamani Dham in the Zana Samhita. Jo vaikystės žaidimai apreikšti Bradžiabūmyje neprilygstami, jie atkartojo jo amžinus žaidimus pirminėje Krišnalokos planetoje, kuri Brahma Samhitoje vadinama Chintamani Dhama. Lord Shri Krishna descended himself at Vrajabhumi with all his transcendental entourage and paraphernalia. Viešpats Krišna nužengė į šį Bradžiabūmį su visa savo transcendentinė aplinka ir regalijomis. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirmed that no one is as fortunate as the residents of Vrajabhumi, and specifically the Kauri girls, who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord. Štai kodėl Šri Chaitanya Mahaprabhu teigia, kad nėra laimingesnių už Bradžiabūmio gyventojus, ypač piemenaitės, kurios viską paaukojo viešpačiui patenkinti. His pastimes with Nanda and Yashoda, and his pastimes with the cowherd men, and especially with the cowherd boys and the cows that caused him to be known as Govinda. Dėl savo žaidimų su Nanda ir Jašoda, su piemenėmis, o ypač su piemenukais ir karvėmis, jis buvo pavadintas Govinda. Lord Krishna as Govinda is more inclined to the Brahmins and the cows, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely Brahminical culture and cow protection. Ypatingo viešpaties Krišnos prielankumo, Govindos prielankumo susilaukė brahmanai ir karvės, o tai ženklas, kad žmonijos gerovė daugiausiai lemia du dalykai – brahmaniška kultūra ir karvių globa. But Krishna is never satisfied where these are. Kai šie dalykai yra užmirštami, viešpats Krišna negali būti patenkintas. Om Gyana Timirandasya Gurudana Sadakaya Chakshora Meditami Dasana Shikirudena Kakuroti Vachana Bandhu Bandhayate Gurudana Yaki Bhatamaham Mande Shikirudana Namaham Vishnu Budaya Krishna Pristaya Rudale Shivati Bhakti Vedanta Sarvati Namade Namaste Saraswati Devi Gauravani Prashanamani Shesha Shunyani Pastasha Deshatani Jai Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Queen Kunti here offering her prayers to Krishna. Čia karalienė Kunti siūlo savo maldas Krišnai, who is the reciprocator of his unholy devotees. kuris atsiliepia savo tyriems atsidavusiems. Prabhupada begins his purport with an important point. Prabhupada pradeda savo komentarą labai svarbiu momentu. He said, the Lord being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy descends on the earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurges of the common persons. Prabhupada sako, viešpas, kurio, kaip jau sakyta, neįmanoma pasiekti jokiamis materialiomis priemonėmis, iš savo begalinės ir nepriežastinės malonės nužengė savo tikruoju pavidalu į žemę, kad parodytų ypatingą malonę besąlygiškai atsidavusiems paktams ir sumažintų demonų įtaką. Of course, in this case, we understand that
the main emphasis of the the main purpose of the Lord's appearance is to show His mercy to His devotees. Taigi mes galime suprasti, kad pirminė priežastis, kodėl Viešpats nužengė šį pasaulį, yra parodyti savo malonę tyriems baktams. Destroying the demoniac is secondary. Ir sunaikinti demonus yra antrinė priežastis. And primarily